tak usaha wae diri kayak kali. Kan kagok guys sakadang deui kaki menang atuh masak 10 kilo mamahi naon. Udah saya capek, pikiran wae lekirahan cicing mah. Murid ya sih nungguan di ieu mah. Dahat nangte. Kok sayur. Asa kata tuh pengok ke itu nah ayo. Oh, kudu. Lagi make buku aku well hebat. Kamu cani mah. Enggak sih mate nungguan maneh di mah teh. Da kagok kurang lumayan teh teh gacong wae mah. Lain ke masalah gitu si mate nasi liwat ieu penonton. Tong mah teh tong gawe wae. Adilah